Zašto te on gnjavi? Bilo je upravo suprotno. Šuti, Kami. Rea. Je li istina to što kaže? Ne. Ne znaš koliko si mi potrebna, mama. Ma samo treba otvoriti jedna vrata i promijeniti bravu. Odlično, čekam vas. Hvala. Što se događa? Violeta ne smije slušati takvu glazbu. Njezin otac je bio vrlo jasan. Ali uči svirati klavir. To smeće koje ti slušaš se ne bi trebalo ni nazivati glazbom. Iako te moram podsjetiti, te lekcije klavira spadaju pod njenu nastavu. Ozbilja. Violeta! Jeste li mi ostavili komad? Ti! Zbilja gubim strpljenje! Oprostite, Elsa, šalila sam se. Izgledam li ti kao da se smijem? Ti si potpuno uznemirena djevojka koja je izmakla kontroli. Ne dopuštam da tako razgovarate s mojom kćeri. O, Bože. Gospodine Herman, vaša kćer, ona je čudovište, ona je demon. Smiri se. Dobro. Dajte nam minutu da popričamo. Elsa, molim vas, nećete odustati od ovoga, zar ne? Ma nije to ništa. Samo je malo nervozna, došla je u novu zemlju i... Moj život je ugrožen kad sam s vašom kćeri, gospodine. Okej. Dajmo otkaz. Idite ravno pa desno, polako s vratima vrata. Otvori ih. Pažljivo. Pusti je da ode. Nitko s tako staromodnim cipelama ne bi trebao podučavati tvoju kćer. I to moraš shvatiti. Što da radim? Ostavi to meni. Pronaći ću novu učiteljicu po Violetinom ukusu. Hvala ti. Ne znam što bih napravio bez tebe. Bilo bi ti jako dosadno. Ljubavi moja, bez brige. Violeta i ja ćemo biti jako dobre prijateljice. Ići ćemo na frizure, dopisivati se, ma vidjet ćeš. Biće sve u redu. Reci mi istinu. Jesi li ti započela razgovor s tim likom? O Bože, Leone, znaš kako se ti smrtnici ugledaju na nas? A zašto si ga onda tako gledala? Ja sam gledala? Zašto sam gledala? Pa probaj se zamisliti da se staviš u njegovu kožu i onda vidiš lijepu curu poput mene ovako. Teško je to. Zar sam ga trebala povrijediti, to želiš? Leon, znaš da si jedini muškarac kojeg želim. Reći ću samo jedno. Zamisli načas što bi obično pučanstvo mislilo o tebi i tom dečku. Samo razmisli. Pa to su besmislice. Kažem ti da nemam nikakve veze s njim. Okej? Teorija harmonije. Uđite. U redu. Dobra večer svima. Zauzmite svoja mjesta, molim vas. Prošlog tjedna smo govorili o teoriji harmonije, a kada govorimo o teoriji harmonije, onda u biti govorimo o klasičnoj glazbi. Svi zajedno, klasična glazba. Upravo tako, počnimo, pratite me svi. Ne. Samo odmorite na sekundu. Tako, treba. Teorija harmonije, klasična glazba. 1, 2, 3, pratite svi, idemo! Tvoja sestra je bila prekrasna.